Sema haleluya. Haleluya. Simama sawa sawa kama mtu wa Mungu, maana siku inakuja utajikuta ukiwa katikati ya barabara. Lakini ukiwa sawa sawa ndani ya kanisa, uko sawa sawa vile tunapeleka Christopher tukiwa tumemweka mbele za Bwana tukijua kwamba alisimama sawa sawa. Amen. Amen. Kana hivyo correct ndio. Usiingie kule Christopher yasingira kuhusu kazi yako ikuwe kama ya Christopher. Sema amen. Amen. Asante katika neno. Wacha nimuite Reverend Kiraka akuje aombe kwa neno. Ndugu yangu. Utainuka tena. Hata uhangaishwe. Hata shida ina gani? Lakini utainuka tena. Acha nikwambie. Nyasaye dada witu ulitelizo minye obe Nyasaye wemirembe Mbasuru mugambo murahiko bembere wobo ibeni Nyasaye Yesu waranga mkurunu Christopher yagisa imbere wobo Yesu kigana kenole cyano ikidukana ninginga utumikiri wobo kuliza muganda yigo abahuli wangeri mwange gubasabira bagasisi kuwangeri sana obe Nyasaye banyinge baba bavuke roho Nyasaye nabigalwa kuruga kuyibe nabuzane burahi mihanda jiromwe barugi kuyibe uvuku boreke bakore gasi n'umurembe bagasisi kigero Nyasaye bahuli wangeri bagasisi bahuli wangeri bagimbubi bahuli wangeri bahone karimyo jabo bahone namakana mademu nigisune basengera imbere zibona bane bahuli kolura bahuli kohona bahuli kolora mademu ni mulisira fiswa kubena abantu bayaromba imbere wabandi n'abandi bagasizimba n'abandi baroremba n'abandi baroremba n'abandi bagende zamakana mademu ni gamu mulisira bagasisi ibikonya bihunuka bipfunyire hango hanyasa safu Christopher agenda n'umurembe mugeze gutinye go hasiswa ire mudiya firegasisi askafu mukini mwago gumusana ire zinguru hanyasa ire bagari hanyasa ire hanyasa ire gama muyayi umwacho asana kijora mugasisi asibuye muheza ire kunyiriyo gasisi uri samura muyaso Kristo wengine mwana wa Nyasaye. Amen.